nipa Asem Mpe Nipa Asem Mpe Nipa onipa ne pe ne ho asem ene ye yawda ene dey ayem surprise no fozu we na ofate adwamu yi kechina ena woza mutimo wofa nkane nso nintin fosu na sini mpon wa kanchina gu nintin na se akanchina gu ene dey ena omudi no ne 1 week emse na awotweda ewo mampon nkuru ni bi so mampon bro no bia amgo ye ne vlog mampon hwan kwanta mampon kwanta eho na emse na ase no ena omudi ne na awotweda nti omu wie pe minim say ye date ni beba na afi yakaye manfo yadofo na omu nyina nso atimi abeka ye ho na ye nyina abomakogya no na awotweda ne de ense ye hwe akire nti mankobi bara ye da ne de Sompa Mpe Nipa ye kwa kopiem saa da ne ye betie zi abonti de boze he say mampon ho no ye fancy guo eno no ye eza side attraction no bibi different you na awotweda no producers zu be hwefie na me ne ye jamo no so yakwa ba wa be prako na ni madigonti akọ mambo bia mpiri nkobi ene ye pa be call Friday pon show si ani yasim what you say no akọ na otuden de so mo je o ma home na eyi da na ne Friday am ne ko ku be prane ye kra ye yere no ma na yasim akọ ba bia adodo ye ho na ade ye chi a yetimato ya tade so na Saturday ni akọ ya ma na ye fenese na wi an yetimasim ntino ntifo so hwe hotel ho jo a ka bia ni ho goye mama mpon metua hotel ka ti mampon hotel bia wo ho bia wo pese Asem Mpe Nipa ho ne ye beda no mo mfrase ye mo ye frɛ line na mo mfrɛ na mo mukuntu ayi da no ye ba Friday ni akọ Saturday ye mo ka gese one day pe na ye mekura ye nua fosu achi because fosu ye ne no ana esom ye ne no ana ebodwuma no ti ekoba ne se wo se ye ma abusuan hunu se wo dom ta na chi ne ye ma ne ye fe ye beba me ne ye jam no beba be prima je se wo go sati ne nkwantabuza wo ma wi o mo de ye share mo order na mba mbe ko fie 2 weeks because ye ye ka se mo nkonne na ye nko sa ada no ntino obi antimi nsi wo kra kwaku nyame nshira waji atum de no anu ni seven ja Robert Swati o prekwa na ne mo amasem ntino nyame nshira bo jofozo jechire wure na oho kani odofo pa eye wo yire dofo so o jechire we amana no so se wo maame ni mpon edamba mu a ya na areho ya na areho pa because man de ya na de kan ye ni nom nti ye meme ye nsua ho every say ye kwa ye man no enkan mo so maame nom enim ye wum nti no areho on jechire ne wure na afi mamponfo nyina so nkwantafo so mo jechire mo wure ye beba ya be ye no amana ya kono gozo man hene na busua na no matra nkonia wo gozo se me na obi bia se mana ye no mo badia o ma ne ye fa chese uyu na si nyina da wo Ghana ha nyina no ye ne ye ma ne ya kono di adanse se nye ne ye beba ye no a na nka na ye nyankura ye kura na still akura anyankura ye kura ndo man hene wonkwa so mo piaf nyame mfa wonsie ye ba bia wo bia no da che ye ba be kan woluman na afi afutu ho no ode amaye salifu 11 mi nuanom 24/7 om se bra ofa ye mo bia ni nkyira o se ba bia metu bia no salifu 11 fo atie ma de so mo hwe se ofa betima sa beduru asomdi ma be kan so mpafo nsanti no mi nuanom kire ahoden kire wodo e de bo mu nuanom akiri do mane ma kotote gwaguna ye gosi olman Monday ani ya 10 o'clock mo bia mpia abonten gwagu yes wona muza santia mamre ne amane ye adum oni se bo 10 o'clock ne adum light ye dum ne se 2 o'clock na light nso na ayo kuro mu nyina na adum light na suma ba kuro mu kabiri gwagu na me pade ato ade asankakra be 11 no ya dum ade 10 na makogina kwa ho ese menyaka wona mkotu su go ba bia na me da no light o ntime hunu etim ko mu ze suma ba kuro mu tum na me fa hen bi jina mu se moto be 30 sanso ba ehwe ya masa omo hwese nkofo na yi na ebe ahwe metrofo hetuo ni asekan na omutia hey ujiro ye dey me yem de me pram afi no moto ni me ansa be jina mani mo sisi afiri so de otwene se ka ni bo mani o se ofa wa haye ofa wona ba mu se hey ye ho ho ankantiati o anya de shi aga se ba bo asandi aba me ye vani aga say full every salute you mo ma no ye fe mo kire do am wo ma mo ofa se na obi ani sum nim kan betima ye ni amoye bat mo kire se mo ofa mo ya dan nyame nhira mo na onhia African hotel so one ne ba no onhia mo maye ya ye kwaku na wotun sem bebede ne asie afutu sem ye de beba se de ye nda no
ibe pre ni ahwe ni ama comment oni akon akoyanim okwam si a ho na na de na ya na atena si o na ya na atena se agese adwuma wo bro no e na mehu sa akandan so okotiri batiri sa enzo ntime na do okotiri batiri ni makense mpebosia ohwe no mo am de akandan de ho agese wo okotiri batiri agese anumere wona o petrol ni nyuma so na ne ma akoto te dia to okoba sisi mpiribo obi asebe yi wari da so obi a okoba obi ja gada dwe wari tibia me hwiri sumse okoba ya binshra with all due respect you nya de show kon a ye de hon respect man ya binshra ate wonyo gase esre bi sham cham se be yi wo so wo fa da vim okoba no na ya so MC a ho ba adwuma pa na dwe ono abetena sia na hu so okeka machine shape sa na Kevin yata wo bo amadumadi no akona nim azuka ne oso na di videos ni begusu di mistake bi aba mo mfa nche no de na azuka se o si prepare anu o dere pa je shoe bi a wo mi ade be ya adwuma no mi agra mu ma hu se de bi aba ya collect kokosa ti fletcher o mu na ko na ote do ma be kan yansa sa ena nkwanta bi sa Isaac o si nya nkwanta so ntwen o mani na so ebire ni mu ye den hwa ena abija kokosa nan sense ye bi be ba no so unta nko ha no mebuza bibia sia no akyerem na afi ye hu ne ye na ye timi akon akoye ne bia se dia yonko da no da kwagwara mbwa ai na afi ya hwe na ya so bo fere bibia akobokori amai ye mo panyina kwa ba Asem Mpe Nipa panyina tena se ne shirt na no hye aya haban mo no ne gni ayi bi na design bi adeze ene space no etia popa ene wato na body ne so na asiutu atade ne white bi ewo mu no ndiana no ano de ko bibia boko de na nya boko bra bende kwa kuzo so bibia boko awrade aya de ba ensem abetra aka nyame no ya adwe na onyom tuni akwasem pofo je ka so ye papa o ye fa o ye bone nso a o ye fa de wo kan nyina na ye se me na me pani de na so betra ko nso ma de wo beka bia no eye na accountant wo fa ye nya ni unu na kasa accountant ya o se o boss onyintum oh there be on who is that tempera edu etimi by tempera kra a position say abefra CV abefra CV so you need to understand maybe atwa na me Sompa accountant yeah abaka wa you panifo sabe omunye yi mu eye de obi abeye bia no ye ni nyina ne se be obeye obeye ahofama na odi adwukwa menka se menche nipa da sane bi otiwi ase do maybe a nipa de make catch obi ase susu ma experience enya o de chan nyansa okay ti asem wo ye pa nipa bi a otiwi ase bi susu ma experience enya o de chan nyansa ma nyansa mom eni wanim kan che experience okay Yabagu kaya ye twi ya ye konkan kwa so nam na no wo ko ayai e nyansa na de drive enya experience bia would you need to experience so a asem pa nyansa na wo de nam o konkan what you care for so obi sa me de mo experience nti se me bu me san ka ho kwa o care for so a experience nti met ma dodge wo be wu e mo se nyansa wo ho a wonye okay agwoni me yadwe se nyansa wo ho a ye kosie obi a umfa utiri ntakwa na ka atiuti ejibifo na yesa se nyansa wo ho a ana wo nyansa ade bia ni kwase wo ye no wonye na wakonya mane okay wagwam se ya fidi atiso yi yenwanu bia kasa bia nyamane pa kya me de bia me ka me se bo kra fie se wo ba adwuma edwuma bia fa nyansa ka ho Asem Mpe na me ba be ka de me be kan sabe be de yo ne be breme ana se e de enkoso be breme esese no na nyansa kire wo se no ade a me be kan emoa me okay eno na emu bi anya adwe bi o wi asese ana ga na ha se me de mehu bi ameka no akonya ma na obi amane so edai ya na sa obi de me ka che ni padasa ni bi a wotie me so ye pani so ye akoda ade bi a wo ye bi amanyansa no so nche experience wo ye wadwen se wo experience ade bi a wo ye me fa kwati kwan afa asisi na experience betima ma fa kwati kwan ni ade one we obi enva papa emu manyansa eni wanim kan mo amutie ye nwan mo amutie ye pemo sempa but edu me bi afutu sem ya mo mfa bi mayen ya babo bi ko ye tese obi anya problem e be ya iti je me be pesa me kache ni patasani bia utie me ore me se manyansa no so nche wo experience the fananti wi ase we sa kwagu
obeche yakwa ni kwagu yakwa ni before some dey aboafo aboa me dey yedwumadi ebrem no omoja tonde no beto dawuro beto dwa no kwagu ade ba akopɛ na me be se ye na ye koba ye ba ansanam de futusem na aba football mu ma hwehwe hu se adan atemamfo ya na omo pese referee bi di match na so moment man wene a ye pese ye kobo referee je so mata ata na referee bi a professional worker me pese nka Ghana ye bo match bi on no mani di because onim kwan fa so di referee ne ye pon so a onim kwan fa so pon a timamfo ni ntimi mono ntimi nya na hwe ntimi yes one dey to ne niam ne na kwan yi a bodi referee no omde ye pon e bebo opon ye omo anim so omo ntimamfo mo zanka dey say referee for ni sua bi na afi omo di referee timabom ti ya kwaku ya hwese dey sisi ye mra na afi ye nko kwaku ye behwe na omo bobo na be 90 minutes na so am ye de be 20 minutes aso still on timi mpon because yes ye bebo na ofa kwan bi so pon ya omo wo ho so mo ntima am na je ya mpon so ntimi si park so bebo me park so me say ne ye bawu kwaku ye go we ara adire fe na me ma bia me tia so se da me ben pa no di wo pechi so bari ben pa na jese okobuna na di wo pechi so jese okokwa wan krebi ibika di pa mi hu bari o di ya jese kobra bi kwagu o park na so mo sho kana referee fa so e pon match we no na me ma bia me tia so se da me ben pa no di wo pechi so o mu ni presa di adi na si ni o jare ko o do bari ben pa na jese okobuna na di wo pechi so jese okokwa wan krebi ibika di pa mi hu bari o di ya jese hey ya Ghana na okay we nya Ghana na we be se kwesi yo Asem far we se o jare udi Asem Mpe ngeni udi Asem Mpe ngeni why lucky next time krobe wuri uti we say di Asem Mpe ya kokwe se ne yedi referee kwa Asem guys azu guy wa ya dey if wabomba ako ena omunim say e fa no woko to be a referee no woko tira lipa nya yo to hwehwehwe ogu referee a omuni Asem Mpe na wudi Asem Mpe ngeni ke boy nsem ma referee dey with diff referee o eni ana woko no we kwa afa so adwane o le ira jo mo ofufu omo metu ne na sa kwaku we ugo jangrofo bi e beba ofie cause what this way what do you to ask kai Ghana mremu no ko bi ah one day we o ti abo friend o to o fro bi fast kan afa ba ena wa ati oni Asem Mpe fe na wudwane yeah probably bi ha gen o bi ha e bi ha gen consultations clinic see your mama mani en kantra musa si atika yare eteti wa no 21st clinic nesa enti ani die kwa aso tuminika brana kache obo amane ma kotote di amount 21st won se men kantra se kumase hia ha na omo obo ase omo cancel quarters omo Accra so dome market omo osunwane obeto nkankranza techima 21st clinic so omo sa se atika yare ndi amount na asumdi etimatina abobo anto se me amane kanchiro se sciatica na lead to stroke no sciatica na ma ne ocho yere to mpamu na staff fufuru bia na asa wojojo no bra no ntu ase ma na asumdi mra abobo number ne 0249311311 0249311311 3A Heba Center 3A4 na de 3 cook capsules no abedwa so 3A4 se men kanto se capsules we ne capsules wanwa so a etu koko asepa ndi koko ya de ndie aha na obi ani da so aha na obi age ne moa aha na obi age na hofadie aha na obi anya na hoto di koko ya de na etete opade a ose men kanjo se etumidika bra ontu ase emfama okra wasu penchire mu achen wi mpacho ya na sisi otu ano uja na emoja di akire ya na yematim ukochi na ne ntimi mu aduma yi mepacho number ne 0546107107 tabita clinic se men kanjo se tutumedika tabita clinic no omo Cindy Junction omo bo aduma pa tabita fo wo mo bo aduma pa tabita fo se men kanjo se tutumedika
na asomdue ntimi emra emfama diabetes me mo amane ebiom ganjere wo se yade be na tete prostate omosa diabetes omosa mpacho osa omosa ne yade hodo bibire ntimi bo edin anumri nti yade bi tete wa wantidi ne fere omo na omo nkyere kwan mfaso sa ne kwan mfaso obefaso abiti omo Monday to Saturday anopa na nwotwe pepepe na no 9 pepepe nso omapon anumre no 9 so no omapon number is 0202 347 647 0202 347 a codes for some countries of the machine on a subia bedra so a portable one a shobotomu baby timi kuran so personal some machine we na dey check umoja na say maria abam tontoma we dodo ana so pressure kosura na ana say diabetes ne tete wana ketekete ne buo ne da from nem prima for am abam to bi chembotom nye da bia na akotena doctor enim na afi odi lie na afi ni abe wa cheke ansane a chose ya lewe ndi ko triti wa uhunu ntinu ansa opedu akoda so anu ato simple kura ya lehwe abefo kwan so no codes for na dia abedwa so ndi form number na free 0540 647 867 0540 647 867 o from omojo so na afi watimi akọ wanimpa a woman of faith woman ne senti no wasebra yenyine nsumu awurade so awurade pagya ne nsa ma ba beto yefunem na afi ani da so etima ba o start dwumadie na oye no fon so ofrefra adofo nom no no wakasa uhia ba ukan mo no abo mpa ya ma yese nkura ba edu so ba wiase a enam ne mpa ebo ne na basa so edisane ne nkodi achiemu na awurade nkasa na asunya asumdie fama okra location Techima Community Center me ba to koshia ohinini adazo na awurade mfa ne so emwa mpacho express group express say me kanjo secondary be na abeso okoso visa application na abeso die na abeso omonyama akora ewo wa ho de wa abra beka mpacho oko visit number ye uko school akusunya de sunya pomu a omoye mpacho oko pese oko bo bra ko ye aduma wa omoye mpacho oko akohwe wase okohwe oma okohwe onananom a omoye omzi tumnika bra omakache na kwan abeso ofa so tukan bi omomo a number ne 0249 0249 0249 Sompa sika kese no Sompa sika kese no Sompa sika kese no twabidibi Sompe dibi o sika kese na abere ko se wen bia ebetwam iya dibi sika kese dibi eno na wu dibi dia na abo star 426 #18 star 426 star 18 ubo peno abo sika abeso odi twa udi 50 million udi 5 million udi 3 million wa ho odene ni lucky na akire na afi watimi akọ anim sofo rekon heba clinic o sofo rekon heba clinic sofo rekon wo bo aduma sa nyame ni pay friend rekon wo bo aduma papa onna nkofo atu ni dizo ye kurase doctor no wo se nurse wo udi so no waba rekon no aduma wo ye buradu ne ntiase so ye kase ye mfa habanduro pantu yade ase dia ani ya bibiduro doctors ni nyase ye rekon omso rekon a wo sa ye sofo no sa ye bibiduro de ese mo ma hu se ye rekon papa we nya rekofon rekon papa anya rekon ma yade ekum nipa we ye rekon sa yade rekon yi ha ofiri nipa so rekon ma abo ba rekon sofo rekon kurase doctor no sofo se yade bi atete wo bi a wo sa obeboa mana kokra nipato pa wo a wo boa ne ne keka ho yedi modi number ne 0248 672 271 0248 672 0244470006 7 offer of rekon awoje so no akon OCP fertilizer OCP limited OCP Ghana for omuna diaba omzi OCP 15 OCP 10 omzi bada baji bina mfudia no so do so udua ntos emeku bacho udua jene udua de nyadoa de na abese udua akekaduro ne nkate no ne ekeka ho efa bi guso obeso do so utubedwa so a obinya sika bebiri esonso a ede we no any side effect bia we no ye papa nti OCP 15 OCP 10 de na ye koko waburu odi na abese odi guso e bacho no susu hia so okoto no bi busa nchiremu ye free on way wo number ya 0355 199437 0355 ofre na obeje so na niam akoto te dia ma RSYD studio
RSYD studio omo bo adwuma pa eye adwuma pa na omo bo no me check won na me yada won na me pusu won se wenom omo se obese wayiye no pictures ne ye fe me pa ye capture ma hu ya capture titrifo ne abrempon ba eye RSYD studio fo na yesa wedding no sa na abese o ye mpacho birthday shoot no bese yesa me pa dwumadie bi awudie graduation ne ade ne be ye fa RSYD studio for and yes our number ni 0574 715 778 0574 715 778 from Ombejo so na mama studio papa no ya adwuma bia de no ane krobo bia de no ane krobo bia de no ane krobo no so no ane bia TV za no anumere sei no na before se fufu no ba mi bi no wa wutimu se bia no ye na adwuma nkofo so de wi na mo na nwanwa so pa wiem ponche wi na ntuna binum so de wi pork a je se nkofo afuni aye no oboa omo wi gumba because crop no ede unya fa bisa no a ede pa du wi na no gra ma ho hwe ba bia crop bia no eno ane crop ko na kokoto de na ne ma nkoto temfama timfifire sa no de buru adwene ntiase so ye bia ase bi wo aponto ne adwade bia ba bia onsa be kan bi na fe watimi akwa ye ya me ko na no go so ma hina yi krob na edi ahimse krob na edi ahimse oze krob no ma hate wo mo ho ba unzu go to biton ne yanko ye losing beverages losing na di delay mine ba papa losing kru ya e no sa di delay heba we no so aba delay mine no ye nsan na afi ye delay yi no so aye duro di ama na se watimi akwa anim delay heba no delay mine for na de omo heba etu malaria se etu malaria pa ntino kokope nduro ni binom na kopensa ni binom na niama enko toti emfa emma Lawson heba no yes Lawson heba no delay mine na ye Lawson heba no kope nduro ni binom na pensa ni bitwa na afi ntimi nko emfa enko yanim wo number no ye 0248 619 0248 619 ebeboa pa na niema akon ede akonanim ye ko akoyanim pa ye ko akoyanim nanu ya abetie nyage wodwom ya be ka tra abetie reaction na afi yengo fi afutu samnamra abetie ye hwe no reaction abetie nyage ne ye hwe no reaction A few moments later. Abetia salashos gen de ho fu. De mi chira on so feel kokon de lufu no so lufu. We wonya obe no. Is that okay? Love you ya de mi nyeja no. No size. Salashos so ya dawo. Inti dia message na de ma salashos so ya dan na. Me so ya dan is me say so ya dan feel you. You sing the song like singing the song. What me am I'm missing you. You come. I want to come. I've seen you for a long time. Yeah. So maybe you have to come. Have to come now. Into na ben no. Chale get message na for say kokko. Yeah. Salashos. Okay. Yeah. Boga, it's there. I feel you. Say salashos. I check it. No, salashos. Yeah. Yeah. That's the really answer. I love you, salashos. I love you. Yes. I love you. That's salashos. Salashos. Yeah. Hey, chale get the way. I know for. We do nya no for na to be no say. Say what I'm say. Say. Like Sompa. Nsema wazi etuhofo da prono so no ano dene yebeko yakọ he video no ma bi kakra bia nka obeba me ubabo ame no ma me kwa kakra bia adama akwanda okay yanko yan kwagu adama me yanchia friends of amakom oh okay na de wo mu nyina ni kwagu we de mesre kumase mpanimfo mayor
Zuba ane Ashanti regional minister in your opportunity say the anion so kakra yenso won yenso de aye adwuma kakra boa ye ho pa ya ma menum ne enwa ma no me anye bia no sebe anwona dwomu a ewo Africa nta edwa na ewo ho no kwa kunti ya nya se on peso mu dwiri gya ne nyina tugu na yesre contractor no enwuma bebre de da no so a wonye nwie ye wa ku se nyame ampata na opepere no no kodwudwa wotugu e koma beba nipa so na no oden na wo ni nipa o mu odwomu no ye maame nom memeto yi me hu nipa ka ho bebre okay ye maame nom o mu odwa no ye srem mpanifo wo kromu a se ekoba se ye mane ye fa ye nyina ye ni je ho na mo ye bedwiragu ni ye bewie ni ye besi ne kama no na kromu asikafo edi sika akwaje eno ne ade a ye sre contractor ne Ghanafo kumasefo mpanimfo nyese bia wo bi se wo mpene o na sanka omo timu da ye maame no ne enwa ma na omo timu no kwa kusa contractor bedwiragu no be ni yie na ko no mbetena se bia ye gi musika kakra na obi amefa na pata na emom de aka de ye ton a kwa koi ka beboa sa no ma na ekoso asante mamu a eno ti na edwa ebudwa bi agua na o ma ye kasa ye mpene enye bibia o nyanke dwa bi won nyanke ye ni hyirem ne ye si totoa so anka efe da kwaku wo mu asabe o mu poto ma ne fe no be hwe no na sabe o mu chi se o mu di bom madaroma mayor any minister madaroma anwura dwom no contractor wo so wo bebu no se mo antrase na mo ne na nka ebe ya nsem kese because obi ensuo se adwa no ye ne kama kwaku ye wi a kromu asikafo mo adan wo stores ewa dumba 5 asese no wo mo besa de wo musika akwaje ne maame ne enwa man ma be ye mmobo abeto ye so eti ye besre contractor no onwiri dwane hu sesei ono o mo ntrase asumdue kwa so ebe ye kwa anka mo obi odwom obi anfa snap ni kosua enfa contractor to so se yate ye be mo wabu ne mo wi a ya pata ne ye dwane wo no enyanyam bia mensa beka me de na wasom no waso so mi wia me de bema mo emo mesi ne dodo de aka de meto no de wo wasam na obi wo timu dada de kwakoi enye honko etasi okromu a ye be sre contractors no ene wo mo si stores no de wo timu dada no kwaku se ye bu asi ne ye ne kama eye ye pe na emo ye bebu awie ne ohiani wa bia sabe wo no didie na sikani akwaje abroka ho asema onya kafo bi ade kwagu ene ba hadwen edi ebesre anwura dwom na wo no wo mo ye ne kama ye pe na emo mo ne wo mo dwafo ne ntrase ne enhyehyɛ ye do bia de wo ye hu ye ma numbers na asudue mra enye honko ba bia na kumase mfa ne tampa mfira se Dubai ye wo ne de yesi hwan face ne second face as one why kwagu nyame ampata me say obi a na oto dada ne de akodi ba bi hwan na okoka kire no komo ahiafo ye bre ha dwen ye maame no mo bre wo mo ti ayu friend say wo ko soame a kohwe na no mi twam atacha ye maame no mutim wo bu na o so ni bi o but wo anya sika ye de ne de akoma sika ni bi na kromo sika fo so ye be sere wo mo do mo nsa so mo mu no mo nya do mo ya no ye sere wo mo adwobre wo adwobre o mu kutu omo a mo ye wi a mo ho ehu so mo de anya ba bia nsa na ne aka wose moton maton sa na ye ade na wo abedi mabusu afie wo ti wo bu agu asidan wo wi ama ba bia tana ne aka aso de ade udwuma mere pa mu de ade be mai e wi ya e nyanya ba bi ntan na mai na de mai ye besere se ya ye ntene ma wo me bi wo fakansa asem yo wo pem so o mu siwe no ka kire wo mo se dwa na mu si no wo mo tim no mu nsu tu se obi anya ne de ansa na bi buru so ama ansa na bi buru so a enzo hwan ye passe bia sim omo nto ye kwakwa ne ye futu sem na very unique and fantastic ye nkomra azuka me nko ye mra na afi yentimi nkadya ngum na ye nko ye ne futu sem da fia ye nyina ye nko na ye nko video ne ye bape ne ye wo no ye de bebrem na afi wonso atima abɔ awuram se wo fie wo mantemu ba bia wonso atima abɔ awuram na afi yakɔ akɔyanim asɛm bi asi na wɔsi ye nyina na ye hwɛ asɛm bi aba wɔsi ye nyina na ye kɔhwɛ ndi azuka apiatum na yenkɔ ene wo hye mebɔ na afi yenkonko ye ne kwagu
adeɛ baako a mani agye pa ya brandie ya oda fidie isu yi obedi edi sa brandie ni ye mate wasole ekwa adwuma na ya brandie ni dressing oda ego na fidie obiani jina juma o obiani jina juma o obiani jina juma o my goodness mate ya we are so torn out so juma now the corona also over here all mate oh yes serious papa why is it obiani jina juma o obiani jina juma o obiani jina juma o my goodness wow we are so torn out so juma now the Ogu eno ekwa ahunidiem kakra abrante ye mate ni na wo ba adwuma na o maduru na master park no wo shedoka na ahwe se de wasi abom ya ye nyina ye hu ya eno ane ne ode shedoka no kakra be na ade betum na ntie bia nyinya nwuma obi ye bank manager bo okwa adwuma na ahwe no kora se okọ mate we ya na akono chese futuo be ne betum dia fa mate ye ogina we ya waye wa shadow ka kreska shane nsem wa yiri mutum ze mate mu mate ba se de kreska grobi ngancho e de na be fa na yi so na de so ko de men kan ku aso bo ayen che tiefo ne ahwefo jaba free baby obi jaba jewelry jewelry papa baby obi na na pram so hin na ze se de me na nai e yin ni da ko to madwam na ono de eno so dem kese pa na na mfa ya ko kese ma enko efficacy ya na Asem Mpe dressa okwakura no fotabra ba yin anu ma no sisi ekom na ede yen ekom de ye papa nanso nyame na ba kire onfa ya maame ne kransie ma yen aka asante ene wiase man ne Ghana man nyina enti nanana ma henfo atrankonwa ye mo bibia yako ne enko ye ya me ho hyede ko wodi yen nyina ye de kwaku ya na yentu ne no ma bi fo kakra ne nsua bibi kakra eye edru me bi ne se ka ye kan meti asem ne ade ye di ka keka bia me di de se wo a wutie me ne wo a wo hwe me ba bia wo bia na enye bia no ni meti fo asem ebinom nye omu nyina na dodo na wonim enti we asem a ye kan ne de wo eye me ya se nyankopɔ mmoa obi a na obi anya TV mo ne dem na nka de ye kan de woni TV no na o tie radio no ya na ha dwen na me mmoa obi bia patro na obi te ne sesebe TV no ni bia na obomoden na wape keto bia si wo ya me merwa no na o mahwe o mani so ade enne se wo hwe de ekoso wo Ghana mam e TV so Asem Mpe fasika baji sika wo ya ye sei enne ni je bia ni Ghana especially Kumasi ya beach bia ni ya ana kwaku yakom na yakoje yani je nyina ye den na obekọ saade o momesem mo ma mfa nka nsa na makomasem so se yesre Ghana fo mpanimfo se TV no de guitar se hwan no se mo hwe na se nya yo mu nchange ne yemfa nkwa tikopo ne hwe ya de because edumre bi na wani jem na wo hwe TV a wa miemia akonya baabi pa ye yi movie no wo behwa na ya stop ne kakra na ye de fasika baji sika sende na men sende ne de abehye ho anije bia ni dem enu ntini wa na ye wo amanfo ne wo moyire nem da na eda e ma ni hunu ama mema so hunu ama ne because anije bia ni dem ye TV so hwi ni so ya besre atiefo hwe ni ye pa ye Kumasi ha sa TV no wo hwe a digital etimi teko na wo te ho sa anije bia ni dem asia TV hwe enu tina TikTok na ade amanfo akokora abrewo na wo koso akokora no ye ni anije e wo Ghana ha especially Kumasi ade ye se wo mo ye se adwuma no se ye ba ko to decoder ni siso kwa ku wo hwe TV a wo hwe movie a bo na ateko ye te wo dada tama ni ye hwe sofo daji mo ni ye dimirika enche bia na Rosalinda sa movie ni ba ye na manfo dimirika sa ta na we de ye hu ni na ebi ni ho eti ye se wo mo hwe ni sa kwa ku me ko masem so no sa ade a ye hwe yi ametifo ampa ebi nkoyie
na mienu kwe ne drum bi a minimum obi ofro trotro a de mate ni ne ye nye se wodi na tane bibia na emom sente wonu nti bibia okọ wanu osikwam kwagu edrum bi a ye besre ahonidie no ya na ne 21st century wo hedi emma obi nka nche wo no ma bi na ni nyina ye ka ni aka kosisai adobafo a mo sabe mo fa mate for the drum bi a mo no mo nkasa awa ahonidie kwa so kwa ho kanga nipa ho bom a ha dwe o nipa ye sade na ye wo ho na enyan eti wo ye nipa na ti wiase na se wo se sa no ma wei wan cheke sa no ma wei nyina na se wo bekwa kodi mate ampa mate no eduma bi otimi to ni seat no na ne nse hosoro kwa ne nsa na hosoro na moto no betima jika yi mu nyina wo ko kan so abuoi eni aza agro amafo hu aman papa wo amatuom samo ye besre adobafo amofa mate fo no mu ka bia mu do mu tie ye de ka bia ombe ye na nso wo de sa ti na kwakuda bia meka se ma omo wa kukudro because obemba bi twa ho a na adwe akosisi se wo wo yire ana o girlfriend obende emu oya na nso ma ne drum bia me woneje because o amia na ni anye a sika no wo yi ebe me bia azo na yire tesa sa na tie na onim wa ku ye ka ne se no wo mo ti se wo no wo ko ma pa o mbenya bia jaw she o mo ni nkomodi o wo ko ma pe wonu omo ko gina oba ba ko no benya bia jaw ya na enwanwa sa na nyame ye na ade na kwaku ye ko ye nwan ya ye hu ni tv so odi mate wodi ni hu ni de na talo ye fa ni mate e wo ko abuso mesre bible say wade nyina ho kwan enye nyina na fata mate fo no wo mo ntade o me say unim say a police fo ko twi otimi tutu ntuma di me kire say otimi shefu good wa ko enye ne kwan no okay enye ne kwan no police ni ntimi nko soja ni atale mani nyeye soja ni ntimi nko police ni atale mani nyeye sa me na me ka chiro why no kama yo di baby mate je na yes o ya active enye on the twika no wa ko me so ye mate se wa to amane me ma so ye mate o shadow me boa emom de me pesa me chense na hu ni die na ye na mo nya kwan we so ene atale we costume we ene edidi mate okay because mate die no mini mate ni bia we ya active wo she jeans she kambu e che ni bibia kama na so oteto fom na za so bebe go sa arasan bebe emom si ye kedia ni ye boni pa na wo ye se no o se ma wo se nkrofo bi teche bo na ba so we de be se do baba ko no de ene dabi yenka ne cruncher danfo ne mo me se danfo gro okay Saturday we wuni mate kwa ne timi yiwu reform okay wonam ho keke na wo bo atragwata no etimi yiwu ena mate de ye de wom Ghana ye mate de dudu na per life no mo pan se ka na ye ma no abom yanko no ni dimika ebe furu ansa na obebo ho na kwaku de ye hu ni ha sesi a wo TV sui se ko ba se sa akwoso na ma papa ye nwa be matale a hyani se nyame apate ni mo bi atale a mate no brother ni 2 ye no e show ni mo ana ne mpabo hye ne twen no e ma ne ko hye ka ase ye mpa yo ne wadi ni hu ni de ne mo ye ka be se sanka wo tie ni anka ye se wo di ni hu ni sa emom ahuni die ni woni mu awani rediem awana dream nti ka mesre ne se enko timi nya jeans bi enya t-shirt bi no de ni roll on bi na ne spray bi gu no ho a ka me fisa no babo dance atale se because so wo retama atale hye ne a kakra bi na we na woro na wo piatoa wono kro feel comfortable ewe ni sa na hye no ana me ka se kwakoi sa na hye na onko di mate ya me ka de kwakoi sa kwa ese wo ya so dabi asa dabi tie me se wa fa no wa ya de nemo madika kasem se bible se wade nyina ho kwan yenye nya na fata ya nhwe yie da kokoro ba kwaku ya kwa ya ntia sem papa ya se adai oso meti ni a debi o she bubu ya odidi ayi ne ka no ayi bia so mama agro na mana ko se ka na se makafa etimisi etika wo tie mi na abusuafo o tie ne de a kama se ye da na se odi ne huni eye na kwakwa huni de ne o mienu obu na ta le hye na ka mapa so na se be na moto mbom ye hwe ni ye obu ho ampa bubu wa hye bi nanso otwa ho a wo san ko we ti se akwesa nte ho na ngo ye obi so won so a seven previous a ni t-shirt hye na wan se bibi nanso sante ni ne ho okay
Nti di so na wo ho nti de wo ye amfa ho se bia kwasa natale kama nti ye ka de na ye ka pampan ho asem ye wo bi ho na kwaku oba wiase kwa onhye shoe da ono ne dress nya ye slippers ne your friends say nika and Lacoste but oye neat hwe ne papa bi wo krom ha ma me nkyerɛ ne ye friend molo de bia papa o meka na asem we ne baby ko ye Cadillac baby obi anyankopon fa ne kransi no ye nipa no ye prima nipa ma hu se molo seven previous am so ahye shoe kwada and se molo o shirt top na wo toso na len no e sheki wo ne shirt ni sheki na we ne kaki a wo be hwe no hwe ne product the sandals papa bi na wo fa ho a wo sa twa ne ko sa perfume ni one dey try nipa bi atwam enti ya na nya dressing bebrebe ye hu ni se bubu ye hye ni enye no wasem na ye ka do ye ka ni se chewe se so be ye se de na we neat ma ye de a ene ye kasa kire ni se amafo bi je ne ho waya de me de me je ne ho se woni me dressing name dressing we ye fa ni mate even Nigeria crown na santale we ye so mo no me hu se Nigeria ni bi di mate a o chatale we bi da enti ye besre no for the sake of ono life ninti no ka mesrese natale na hye no enkeye na emo matale we ye mfa ni mate enti ka mesre ne se wonya jeans bi enya ne canvas bi because dress ne won ani so wonya ne jeans bi ya ne canvas nya ne Lacoste bi ne top bi sha na ne perfume aduhwem bi gu ne ho a kwaku megidi ye se nka beboa danse de ye hu we ni de abajeje so oh ayade oh say but me to the for say atade we bibia betimasi trotro mu tira no he kwaku ye trotro mu tira ye seat ye wo mu ko ebu okura na sabe enade anko etimete watade etu wo si fo mu be se no abom pam wo si na abon na choke no wo be no mu da fo no akwose ka na se etimi to the fo wayade na emom no ne costume we no ye mfa ni mate na daroma wayade ye mfa costume we ni mate abrante na fa no ho papa se mate ni pa ye disem se ya e be se nuanu mate na munya ska monum no we no create me the chances ba you bet me shi obi wo kam na da no life enti no wabo modene wayade ni nyanse kakra wu me collection obefa na watimi akon ede akon ne me yango fo se na me share media me de bawo just to promote them because omo ye aduma ana nam so odi ne huni do timi ne za to kom kama watimi se frame fa watimi se mi ye ni ne nchen na obekom na duhwam so wo de ho ye kama de na se eno anu yo otimi shi kotu nyina to bia furugu kotu no kwa de nka we nka no be better chen we ni de kwaku one we another ko yanti asempa e de wa ko wi aka ase yanko na wa wo fie nso bo wuram yenu ya wa ye no ye mate ni se do se adi ne huni no na ma ne 0548931931 0548931931 0551931931 sanso na ye 0 355 404528 0355404528 ye kun akoyanim hello hello yes sir Lumba majo yaku ikeni asapila Peter yankoyanim Baby, I am telling you, this is the Anakiana. I'm not a man who is going to now, we will go and come back. I don't get to the other to Siano. In the sense, we are carrying done here. Now, I should get tripped. I'm not to get standard. Okay, Namisha Pano of Futuan, so Odiabane. Hello. Okay. Hello, Lumba. Yeah. Lumba. Wofa Pizarro name Jordan King. My Pizarro. Wofa Lumba near Pizarro yanko yanim. I've already acquired him the Aname Sapan so Ama Santimena Yura Opuso a Santimura now Unquasso and now Yacopo on show day. So I said the now you're Tiano and Kanya the Epenono. Nansu Ukradia and Qua 8 million Hoshe. Then I go for one shot in over here. Now, Wofa Lumba video area to see. Abrantia would image, Quabiso was 16 of them. Name said an open, you can say, I'm some work. And when you are there, mate, I bet Bow, who get your watch. Sans a better could get him grammar, Winaba,
na emom no Wofa Lumba ade we nyansa na ho ma metifo bi no okay ofara na nyese adwuma awo ye na nka be fa atare bi dia ya adwuma anka se nka atare na obefa no wo se ufa atade a sebi mpadu esa betumi ya tukwan so nse adwuma na wo ye no eno ana ma usika etia na bi mo afa ne se o mi kwa adwuma ntimi fa bia ko anampo kura hu siesie obesiesie kakra wo nipa dua mu no onye ne se ne sese wo ye nanso nipa ho adwuma wo ye ntino se kwan bi so no wo hwe hu siesie yi na boa no kura no twe customers e de bra adwuma wo ye nto fa mate fobi anhwe hu sia branti Nyamizra, hello. Hey, go you. Okay. Yeah, go. I go for you, young go. Yeah, you go. Yeah. I mean, the chair wants to be here. Oh, if you are listening anytime, I could say, we mechanical. That is a Yama. 1979. Yeah, okay, in the next that is the act that you go. I am secondly. If you get that, you know, the children and the person machine. The new machine, the Sophie. The year can call it, you know. You must have a yes, we are hello. Yeah. How far I'm part of okay, young. Yes, see, I did the top of me. I did the some class one of our own in the I did the ground. I didn't know what was right yet. And to tell what you yes, but until the senior Liverpool no aircraft. Compare simple. Not to be spending will not be on Merjuma. When you are okay. Honestly, so Yamin can humpa. My feeling no. Hello. Yeah, hello. Yeah. Yes, sir. So, Mama, no, any of my family, my Darcy. You, I said, communicate the act as I don't message. I did meeting the first academy meeting. Oh, but a Carina is good. If you are going to say you cannot carry the to a three front tire, another back tire for that, but a Carina. And that's why you have I at the regular afternoon. But the old Academy as well. All the back up. Inside, I don't know. I have a long sleeve. I have said, if you want to know that a Carina to her. No one says that even the plan, and then they be at a yet. But the Carina is good in there, and then we need to be there, and yet that's a crowd that you crowd. Okay, one kingdom, do know, but so you be here with me and kingdom will be at the certain record. My feeling if I hello. 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 Yes, sir. Yes, boss. You didn't very well. I'm going to be a match with the second game. Don't go anywhere. I was already okay. I said, mapping in it, and so and so book. Okay. Okay, hello. Hello, Mama. Yeah, Josu. Now, come to say about the idea. The mercy. Maybe I may first, then my dress in a tsunami day at the after. I have done a deep love to one. Now, more facts are going to be seen to no more. I grab a for any meeting for an ambassador. I want to meet me, but my ambassador said the best driver of the year and the best mate of the year. And also, I don't know woman who can come to Akosoro. Almost got as one. No, they are not papa by somebody. I know grab one mark or every season would you go, her soon young man yet. Ya she ye the moon can chi one for our car hunchi, who come pulley down for Kama water. Near any aboa basso, who's any way give me a be accident man who drive. Who time or many petrum, time or mamma watchum, Sanya market to you, GPI to your moon to me.
yipi out you for ntimi nye proto afo ntimi nye sikadie no hello yeah yes sir ya no ayo hu ye na network na favor why so this radio is like in the house who does it that could debate ya people healthy go the popcorn I get so attached wow with the crap it okay come on there now so radio yes I bet 10 years ni when so na tadi muda onu onim ni oye ufran to menyina hello yes sir me ana me gazei Wofa Lumba ye Uya lo bere Ewrade ayade na nso e ya wa mo ko bere Sasa picture no analyze the no of the together is very important if you are not the most of the problem and me and my dear I'm not the other you are the matter address the mate ni nyina nkamfo no ne hia ye address kama odidi mate hello good evening sir Wofa Lumba o furi ka tafri atengba ko to yirate e ho boko de yami ya to mun pa gbe ya boko yango ya ni mai kaka be ka to akwane me kini ba yes na ya mo wan so de ba tan yele kano e so to de ka ya ne canvas bi ana so canvas bi kwa to de abeda juma ba we de nyame mo la ya na wa go ya e be se bi de ka to juma ni wo ye de ba we de na wa to na mfa de go for tan no de ma se bitimi ye de faka akwa asole onten to kodurusi ewie sa faka bafie dressing we obitimi de tukwa konkran ofro ka asi renya no wa address kama pa ma feeling pa hello Wofa Lumba ye ya fa to astu me fini astu yango ya ni ma Wofa Lumba da wa na ma cha ati kwa ta mo ti Sompa Wofa Lumba mi se de opinion ye no e be ma ni fo no awu ye ni da la fo na ko bi aba mo afa correct na me ti we now at their front now chicken now we dresses ASM Brahma I don't know I also say what was you doing you know dresses no that the na idea with na that about one test now one first simple canvas here tell you this na afatana kama we are many pe fro kan kama tadu ni kama hello good evening good evening sir friends and darling because I forgot to she was 18 go so boko there the body as Monday go to the asking akwana wa gbese business there no because we make it very good 37 shop clearance now we do if you get to say that's what the limiter come on yeah gagano demo behind the city we me found the problem me go from the cano na me nimba bi o ndia yes so bo food yes nyame kan so bo food do side no hello echamere akozantaze kwanso ma go from the cano bi on shata yeah let's say but boy we get we get the only free that go kwa wambo you take let's say the okay the moment anyone the jigano olodu ya betra se ide na ye na ka do twika ne kwa nka ebo oh collect and you better chin na mo ti approach as on to me approach hello the address is the address is here why na kwa tema correct ese mo bona bato why ya there obi be ko hello wow yeah
Yajo. Boko dear. I've been our dress next to dress and I will say dress and our dress there collected the and so. Because she, I think we did let over 4 cars, one of the standards, because what police will put an answer of the crashing almost radio or crop for car. We'll be dinner when you know the questions can do it. Hello. Also dressing me. Fine, but we have time call a event image. Where do you want to make? I want to make so we and then make it. I'm being able to make it. Yeah, no greedy. You know, I'm already the shadow of the book. I'm also the continue. What dress come? I must address you. Why you know? So, beautiful be I want to address you. As you start the child friend and Toma. Hello. Why? What to talk about? Yo. What to talk about? We too many in our hair. Hello. Hello. I hijack you. You freeze when you're ready. Hello. Yes, sir. Yeah, who's only our fan who got it by? Hello. Good evening, sir. I thought maybe the question Chicago. Ah. Address come up. Let's come upon control your chicken one cake. Go ahead, come on. For your chicken one. At your Quite chicken one call the color be trouble. I'm one of Papa. Last people, hello. Hello. Oh, yes, sir. Network now, I'm wire. Hello. hello. Yes, sir. Wofa Lumba, good evening. Good evening, my boss. Oh, wait, you need any food to get me. Wow, fun of me, papa. Correct, pa. Well, I'm going to you cry. I am Kono. I'm not I some good mate. You want to before do Quanson or Namno? What trust and Taska Crabby Kuron? Oh, I bought you my way, but tell what I said you was shadow. I think I sent a dress. What me or two non prepare for Nakamatadim? Or do not cannot you be young? Well, couldn't you pay my general? Asem Mpe Nipa. Welcome, you for this one. 7 more can be back and tell my semi. There be dead. And you know, I can't dress a pap. Baby, woo. I don't know. I come, I mean, Shano. Baby, I want to show you. And as I grow, I go every kind. Was it that maybe wounds? No one to my guesses. Every kidney, I say, you. I didn't show be on you be I can see. Would you make a professional? Shut out the pa and your free same ones or so. No, why you won't be big. F, dear. F, pay or no name the any age, you know. If it's over to the money, yes, over to the near Yamma, movie as 7 almost for Trotron. Near the crack in your car, your fruit trot, your goose for Trotron. I met you for the be home, papa. Your best drivers, big boss are talk or no, I to big boxer shorts. At Tantanta, almost what dear. No, your best, a driver for and I say, car winners no. Munne my driver for an casa send me the mecade. Obe for metia, for me to decent. Obu ade. Because ye can met ni be more there, but na me say na no swam, tamane was swamming. Me fatro to be, metini be on the mode. Na obi a was soon and 50 cents no pegade. Obi o take any be kuta handkerchief. Na one frozo abede. Ya best say, Muni na fi yangongo ye ni. Ya gogo muta so je dia ba and na sem chinchi ofia online go for the diduma ye kwa basisi ya enkomna nim say Ghana ha the oye sciatica originator, sciatica pace setter, sciatica commandant, sciatica researcher and your friend 21st clinic and any yampa we a stranger in Jerusalem. I'm not surprised if you say obien who obeka me say e ba sciatica de wa bi wo mu a wasayare na wotimi nim emu alpha and omega a obeyi 21st clinic efrim 21st clinic eni madjuma eti se wo bim popesa sciatica yare no te ase sciatica yare no wo hunu mu a wo ko 21st clinic sciatica yare no mame nso mu fi se bia wate di no edi na ye wo de na nso yare na nya de sciatica edi no
sciatica yare no ne din no ede ba yare no eyewa enye de tiasiesa sciatica wotia na anu maame bi se sciatica no akosi agoabo agika ho asem no me pese me de to me ba me pese me de me ba to efi se din na de no se maame sciatica na din na ede o ba yare no enye de yare no yare bone yare eyewa na mo aye mobo yare eyewa na ma wo paachia yare eyewa wontimi ntina wotoso yare eyewa wonante kakra bia na wachia yare eyewa wontimi ne wokum na wontimi ne woyire enna yare eyewa wonam ho ne woso usisi yare eyewa de bia na woto ase tutu yare eyewa de bia na wosemu tutu yare eyewa na wanantu ebre yare eyewa na wananti na wajire hu baabi anye saa yare wenye yare ye de to ye bedi edi na de ba yare na nya de edi no ede nanso yare na nya de ye fa ne sciatica na Ghana ha wo mo ye expert Ghana ha wo mo ma binwum Ghana ha wo mo ma ye mu research na wo mo ni mu nuro a enuro na bi ni mountain so just 21st clinic no eye 21st clinic sciatica nuro no wo kwa abonti na wo nya bi wona mo nkwanche no bi ka kire wo se edro weje na ye de sciatica wo boa bra 21st clinic na doctor fo wo mo ntrese na ye nhyew na ye nya research mfa wo ne hu de no ebi a wo de no hu wo ti na efa wo sisi achi na efa wo to ase na efa mu no ebesi wo na se eya afa yi no to so mame 21st na so ati se fa 21st no to so mame fa sciatica originator no fa to so mame na minimini ameka sa yare na fu sisi achi fa wo to ase na afa usem na afa wanantu na abesi wo nase na ekawo na echu na eye wo je amo eye mobo ama sese woda wontimi na wachi ama abrantie wadane akokora ababawa wadane abrewa sese aka wo nkokora na nka wukuta poma bra 21st clinic ne yensa wo yare ayare sapapa eye 21st clinic adwuma no wo munnimu ye betimi ayewo massage bi wo ni padua bebo ne nsem wo ma massage bi a 21st clinic be ye wo no ye wo bebo wo nsem aka se motimi aye massage ama nerves no tissues no a efa me sisi achi fa me to ase fa me srem no ebesi ase no emu atene numme ne timu aye me de adentia aye 21st clinic it is a wutie me ene edai e wo Sompa 96.5 FM akra na bia wo ho na wote se wo to ase ye wo ya wote se kakra bia na emu ka wo de wotimi se entini bi etwon wo na se etwon wo srem ene wona nto me pa cho sa yare no ene e fa ne sciatica na Ghana ha wo mo munni mu no mo te ase no mo ye ne ye sam yare wo mo ye commandant eye pace setter wo mo ye researcher eye 21st clinic na 21st clinic na eye yare sabia eti enye sciatica nkoa ene homosa yare bi omo ye hu adwuma ne mum sciatica no ene omo de agidin ye bie ye nkrabata bebre se de be ya ye betimi asum Sompa 21st clinic ya trege ntabamu ya trete se akukọ bati obuto nkosia so akukọ batan a obuto nkosia so ye pese ye ben wo etinya afa na bia se bia wo tema wo se jisa me bankran da bi ana me wo kaso a jisa me bankran me wo komasi a jisa me kosunya na da bi ya bia ni nyina bi eti se wo nkran a se Tantra Hill runabout e ho ne wo se wo fi Achimota Mall e na eba ase wo frusro akọ Tantra Hill no won sani fa so ho no a e ho na 21st clinic wo se wo fi Amansama na eba na wo du Tantra Hill runabout no so a e wo won sabonkum so ana mo so so a mo watema no ye wo Roman Catholic asafo no ana se Roman asafo na chi ho kansoafo obom market obom kwa no so new market ni ye twiem ana mo kumase e ha overseas Sompa FM ye headquarters no a eye Sompa kumase 93.1 no e dan na wo mu no sa dan no a ana 21st clinic nso wo mo sunyane ye ne regional hospital first gate edi hwani mu ana techiman GN bank dan ye kuram ana nkranza ye ban children's park muso amu watakwa ye ni Roman stores ni di hwani mu takuradifue efie kuma number 9 taxi station enu nso ye ginam brekum gonso oboase etia be simple amount enu nso be frɛ 0540 311311 0540 311311 tiebiem number no sa erimo coordinate synchronize align kama 0540 311311 yangwai 0540 311311 simple 0540 311311 21st clinic fa wo yare ne bra fa wo stroke ne bra fa diabetes no ebra wo
fa baby adwo no wo de fa bra malaria na ache wo diabetes no ene hypertension no wo de fa bra na yensa wo yare na eba sciatica dia ye ne wo enuomu kwabrane enuomu otumfo ayetimi edesa 21st clinic ye bom abaso mo ne atuma ye salute mo enano pay doctors ne nurses ya matia tese na mo sori no pa ba adwuma na mo massage nkrofo eye niam wo 21st clinic no ye salute mo ye bom abaso ewo adwuma pa 21st clinic eye sciatica originator sciatica pacesetter sciatica commandant sciatica researcher ya bamoba ya wo system ni mo ache system ni ma na ye da so wa ye nim na ye ko ede akọ nti sciatica ya de no open asum die pa ye 21st clinic ni ye sa de no ha de sciatica ni suro ye ni o esuro ye pa nti unya bowura hape ebetu sciatica ya de ne be lead to stroke no na afi wonya asum die na watimi akọ ede akọ wanim wo sisiri please wo bi sisi wo sisi ni bi o sasabon sam kura ne bawu endi abrabom no mentena mo bi nwuro kamfo abati abra wonim sa de owro ho kawa no eye wo dia anase wo webasa kan sisi so mu ani nya dene asase na obi gie no mempene ma won ka menhye wo hini wo ye de yo agina bena ne se be ma ye kokodene je ne ye wo dia na nananom kura se be o mensaman hu a omkira ni ade se yes ye ja bemba bi wo ye chi eno ne ye tena sisi ya asisi se mentem wase apo ene ye hwe ne ye siesie na asumdi atimi aba ye kwakwa ni mpa ena baba bia betena se na nasem no ano odene sa awraho ano odene sa awraho o wa ne de ye bebo awuram na afi odi aba na afi ye nyina so yetuma che adwene na afi akon ede akoye ni wo baba bibia boko de uji me bebo di kura na wasi kura mu udi de say ehina ofire me pa che from Rabiatu Muhammad me frike kus number Rabiatu okay Muslim right oh okay okay ke boko de ade na tetu officer Sompa Asem Mpe Nipa betu maboa oh me pa che o me no na me share blante e o Facebook hey jintan video so abrante ko wani me na me hesesi ya me so magopa ababa o me pa che me be share no one me be chat ya no ka che me so opem okay 2 weeks time no ka che me so opem say me enye business no a doctor e wo kwalebu na me say scientific phone no mani na o de ba be send me ntime so ba ba gi nu die because said they know say me kasa no ntina me say bi o e be ma bia obu ne ho nti July no na me ni be share no ba me che wo test na o be share no jina wo mu ababe ana o Facebook January nim me ye twam ye efichire ha me last year me ena hunu no ena o se wo ye adwuma okwalebu aside no so aside business no see business be no way fish pond into the fish pond near ma send o amma hunu se wo ye okay okay the last year me mu na oshia no na ne go shia da ben July last year July okay May, June, July. As a 2 months, Mushia, no. 2 months, Baba na Bezo. Now, if you talk about this, I'm now who no Facebook. Now, what talk about now, Accra. Oh, now, Accra, I'm a okay. The also man who's on any Nankana more. Okay, and a Makushi, DNS. Miss Amna no, she am not catching so Macedonia. Fido was every Macedonia. Sompa FM. Tobu nkomo no mpeze mete wase Macedonia na Accra ho no Accra ho bro no bi no bro ne bi de Macedonia ndo ka jam so na musan se na ne family mu so na so ne family mu wa abroad san no ka kire okay sam na no share face to face see and work ka we nyina face to face na mi share no July na temi ko amne no ko tena hotel nti wano na me man 1000 se ne sa dia wonji because na me so na juna fe se bia wo ye ni papa na se bia wo dro be block me number na se Bibi said to me, "Friend, about 1 month, and now I'm broken. And I'm banning so red way. Papa Pente was said, men trust and now some man 2,000. Maybe. I'm coming to what? Untini at here and Bezaba could have a film. Adiazi. We share in 2 months' time. 2 months. No, see, I feel there was a mushia. No more who any. And now far car. No, so far car. Go away. Hotel.
hotel tashi one man on do ba some the na motel into to awo tashi ho no awo sha nti tashi around ho hotel bia na akopɛ wona otua ya na ono a na otua twɛn no na oba okay na na obi a wo hu no na 2 months osi wo pese obi hu me gidi senka hotel premises baby na akopɛ na makotena ase ana reception baby na akopɛ ana omoton aduane na mo hwese mba ko no be man kura be woda na modidi no matimadi nkomo na akwaji wuru mu e 2 months na mo kon ado mo ya ready mboa se mo kan so yen ko pe baby tana mo kan so ni baby a ko akotena na hotel bi kura ben na mo kan so do mi yen ko kotena ho no okay ne kotena no kura hotel no tete Ghana no mo ji because ya nche ye ni be wan na wakura okay ye ni be wan na wanti etena ho no se de na wo si kan nsem no nti na mi so a doctor na man for so frɛ no dog so be your pharmacist for near from dog nti mi jeni nyina de nti wono na me man 1000 se onje no fan konko start nti na me so na dwena le hwɛ se bia wo yi ni papa na so ko be block me number na okay mi hwɛ ni ma be 1 month to am block me nti no o friend so ana ofa me friend so ana ofa nti be si no August no na me sa man 2000 bi de ka na sa ye 3000 okay nti me de man no wie na fe de me sa hwɛ na ni be 2 weeks na no so sa me sa be send in 50 million kwa hodo for 60 million am the man scanning na ko 90 million scanning na kwa 90 million ni be si September no so no me sa man 10 million wo donye bi hwan jina ko agusa yes and business ga okay me say scam nya ye ni na nam ni ma me wo go hotel man fan 20 o me ne wo de 20 ba mo anche dem odon sa ba mo nti pacho man because me say kwanya me fa so nya ska na me tema me nti na ma me ni nuanum nyina gu abroche nto mo ba na mo ye me osum sa na we so bosho na we bosho nti na kakra be dum na me ska na mo de ma me so to aduane de na me fa nto aduane ni because na me nya aduane kete na me okay mini merchant no me pesa me send me service ka se de be ya da chi me free hon ma me ho nchire okay a good advice ba okay to me so be kan sa asam no chire me na me so na me Ghana card because na ka o se me first kan konko to bank na me Ghana card to kan say fish pond ya na 4 months penti me so me ko gi ni de nti tina ma don hu she mu sa tina ma me so me discount na man de bia me busansa na fish pond na cost you fish pond na cost was cost you pa no send evidence na dia mam say me fish pond so be dey no ko twa de send me o me no fish pond dey cost pa na cho ko ba ka kira me send me konko ye Ghana ka no pesi ye nkwa bridge nti December be si dey ne kwa bridge no was fish pond was starting 4 days Monday be kwa bridge sa no ka mo se an me konko ye Ghana ka no pesi on fa me nkwa bridge no ni me nyina na ko no doctor no no do oni bibi adada no be for so me na mkoye Ghana but in December na me call ni che na musan sa na fish pond na wo ye na ko so se me kram ka tan so on fa on konko chire o ye me na chire in December me sa command 15 million December me command 15 million na 215 until me ya na say na fish pond on fa nko che mo so de ne ochina wan fan ko fish na ya kese e wodo ko jesi akase ye nton wonso mbeso obeton wo ye won pa nti gina ho a na de ya fish na nyina duru bia no ye be pick for doctor aba na ye ne nkototre nkomo we no eye Lawson beverages for no Lawson heba ababa bedru na Lawson atadre le kon ne ho anwa chese enensa ne ofia ha ye baba be bo ho nkomo na ye wie pe ya tiesu ase man pe bia no man ya de nkomo na eba no emu ami ndi de ma me ngo pensa no mra na afi yentimi eningo dog bibia bokori adum ni nti oni Wofa Lumba adum na de ache patona so hoye oba de ayade edana se ento aso yakoye ni biche so aboman Ghana o papa yegusu super o yegusu su sane se ya inia koye fosu koda no wantimi ansore animu na kra nwotwe enso Ghana de hye konkron so nam eye wi mo hye kwanhye wo mu enso ahwe wono mo nkwa
Lumba we ase ehu na we ase so eya o Lumba wadwene ho da se we ase ewe no prekope obetimi a prepare frim anti me ya me ka se we ase ye fake wonye fair oba prepare frim e be delete you for no special reason wonni bibia agina won na nwene ho e ma otrim ene wakon so afrim koksa no nsusu ho ene do ye ho na do ne hia e den so ya ba de be den e be ko ne kwan be fa so akọ e bra e be ko no ene aka Lumba arehuo mu o ene gie mu o ya ye num bi betwa bi se ne onim sa se ene gie se arehuo enum kakra ebere wem kra de hia ndwa bi ba arehuo so we fi nkra bi so wu system ene pa dunsia enso so ene wa chi dwa so ko kwan wa chi a so ne pa ba num asese so esisi ba bia dada ka edi kura so o sha o kwakudia ene hu ye mobo asanteman ni kura so ene yam se nga ore fi asanteman ni na yeni pa enso so ko kra dia abeje enso da form ye ntonsa ye mensa Lumba meraho na ningi na mu no areho ho ide ye be no kakra na adwenjene yaw na ye den abafom enu ni mu no ena menu bibia kwa se me pe bibia no mu nti me nom se me nom ne sa kwa da bi onomu a nom de wa danse onomu a nom de enfa ehaw emre oni padua ne santi menim hwe kra menim se dokono se to hye na yeden na ben obi a no ye dunsini ayi adro enfie aduonu enum 25 years na mo danse doso no manfo ebosa Dr. Lawson na dro die in fact esayade maneko okosi agree mesia de na komanim ipadua yi ya na edru ba bi to da bia ehia ensa kakra wom na ye adwuma yie adwuma die mu no ene de bewo Lawson dire bitters ye de bewo Lawson dire bitters Lawson dire bitters Lawson dire bitters osi twabi na gina onan so na nya ahoden foforo eno Lawson dire bitters de no na de etie nie ensa pina na wadwa so obia sene de ye yenyi ho akine ye nanso me de metumi aka cho say me pa wo cho ehun ko hia na ekoba say obanum kakra na ye nsanko ade a manenye Lawson dire bitters eno ena ma wuti empire wo eno ena emma obo emfono wo eno ena emma ondete entasuo eno ena emma hangover enchon da ade abechi no oho din okono monsa na ade achi wenya hangover ne ya na hotetiu na otijao dabi wonu ho osome num bio na afekise ohu de onyo ho jira wara ho meti epa wo cho ensanya aduane eno ma na mmoroso eno ma na ntraso nom ne kwan so nimremu ene gie ba nom kakra ye de traso areho ba nom kakra ye de boroso o nom ne sabio nyansam ne kwan so de a ensa ben na okonomu eno ni mu no ene ebenya Lawson dire bitters Lawson dire bitters Lawson dire bitters Lawson dire bitters ono mu am say ade be chino no ho ode eden ejina de ejina na ojina brane na ho ekentene na ha bia emai na ade nti na Lumba ensa donso na me say kono Lawson dire bitters when ko amai dia bi powerful e fe ko amai yenu na ye di no na start ne doso fufuo benkun abetie die huo bayira pesie ni na ye start ye maman e ba ye ho the santi mama ba koko na ba ho no Lawson dire bitesi koko aman na e wo mu nti ono mu a e ba koko ho bia ye de epie ekọ ama ho to wanom sano maduro correct enu ti na ene omanfo agent wa chine yes Dr. Lawson nensa Lawson dire bitters mo say yensa mo say yensa there bi o ye no mo aseye edro ne sunsanso ne juma die mu no ye tight edro nkan den e wo mo che say den yensa ye de say edro
ensa abro so wom the santi abayensa ba wo hwe de ye ne dia the content no enu like nuaba no edos ya no bra no hahama no edos wom aboko kwa amandin sabe hwekrama koti edua bi din ye ntine mu adwuma ebi yeden e losin dire bitase mu bo magu ochi me nka nko bio ti eye ensande eye ensanso o sanso nya somebody's properties yeden ewom eye nsanti na mese pa wo chow no de ho de beden ebetumi mennom ema ne emroso oye shenkani me pa wo chow ompake wo shen fasafo crash obotomu a menkon wo kra unya enfie edunwochi 18 so a watch wired every home edin no aye losing dire beaches or sip chebi na gina onan so na nya hoden foforo dania adu mo china na gana da hyensia kan ye sie ye nua pane muntala ene muniru omo de amon bia da na no yae no e kire ni pensia aka no nso so mo ye den ye kata omo achi arho ne doso but officially beverage ye de ye no losing dire beaches correct jana ye di no arho aba man Ghana mu no e kire ye re e hye hu nkran ne no ye be no bidi a ye na se no losing dire beaches and I am I'm a na that me akofo because you know my ti empire yen you know emmon you bo emfono yen ye nya hangover ade be kire ho so ye den din o picture mu bia fa ho my friend na ye nin komo ye je so area fa 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619 999 the power show lost in the bites ayensa enti anom no nyansam ne kwan so Many aluma be yon komo kra na mentimi emma enko e wa abra wow de losing dire ginger leke losing dire ginger leke menkan ho asem eno so ye nsa saa enti anom no sebe nyansam ne kwan so dok se agree ya ka mamatiefo ma hwefo ntia se eyen santi ensa so nya aduane o se ensan oba no mo yeden ensa de be na bi yeden ho ta be be bia rutumi yeden nya bidi a ya nom no nkakra ko din mu ba bia me Wofa Lumba akaka dro ogina bia na atage so yeden ho baby akakadro bia no na attach so yeden ho ne sante na nyimrei menkatiefo se akakadro ne madwuma kasa yeden edimani padua mefa ni agro oya abomu a ya akakadro yeden atum oya nkwa fa bi yeden achim na de ede pa ne Lumba yede be betwe de difie na be kwa bonten na kodo bonten so afina akopeta akopa yiwa akopesekan dabane china doko say wadi na kafra ni nyina awo so se ya owo so se ya Lumba na eba mu sana Allah ade ne de eba mu wa na asiye sanni bema de eba ya ase a tin bema ne ti ase te bema ba no bibi kakra de didi ompa mu how bia o kidney enko faili o tin ko pai wo wonu mu nko bon sabio bu nko fro ne de losing dire ginger leke losing dire ginger leke o so ton sa me pa o chow ton de ye be to na o si kan ko lo ka ma na anya o ka ene we mienu de ton sa na ye de aka no o mo butu sa to se doc so on to e bia the opera call you unya where the other ton the other aka to ton sa open the beto amana kontema omoko sika ye enko loko a losing dire ginger liquor and a losing dire beaches and I make am for the other e dey ama wo dey kwan so me wie no me nua ye nom no
nyansem ne kwan so 0242 133 577 0242 133 577 and 0248 619 999 0248 619 999 yane mwa ena enom lumba wadara meko na enensi odofo bi awoda opani Thomas nana kumi every year opani Thomas nana kumi every year eta friend eye berima sikani ya bole mane berima sikani ena na awoda enti opani Thomas nana kumi every year live on Sompa TV and Sompa FM nyame onhyiraw ama kwatenten ama oyedie ama pomodeni ahoden na bata abusua nachi many happy returns openi Thomas nana kumi afri aka berima sikani ene wa ena enom medasiminia nyame nhyiraw pa se nenso oba delay no eba adwuma wo mpatamu mro no so ne mantamu ama watim se delay no ano odene azugas wa wie ni saade amfa birthday nto aso ansane yakọ for birthday ne to smam ne nto aso yenyi wo mu film na afi yemfa ne edidi ho no emra yemfa ne edidi ho no emra na afi yentimi nkonko yanim kwantabra ha na yentimi enko emfa enko yanim yemfa nto aso birthday gay ye nana adwoa nana adwoa ewurama no nana adwoa na woda enne nana adwoa awoda me no kaza yese wosunyan woto ani school nsem so adwoa awurade nyankopon hyira na onye okese mesire Kristo won kwatenten ahoɔden wom di ama mesire ne nkyɛn sika ne nhunumu ne nemdeɛ afi osuku sɛm nkɔ akiri sɛ de awurade hwehwɛ no de ma wa obi obɛyɛ tamfo abetwintwa wanem sɛ obesua wo hunu de yadome ne dada awurade nka ho no onye okese wofa mahyira wo saa na wobɛyɛ nyame nhyira wo paa yakɔ ne mena nsɛm ada fie ha no ano ɔdene paa ene nsɛm no ano ɔdene na ani egyan so ababa nso akɔ December na ɔkɔsra no Meshia Bema May. From May ni mo ayeshia ba ku mienu mi schedule which is 7 months. December bedru ye dia 7 months. Ye heji sikana so aba. Empratwa ni so akoti sei. Mako maba me boy mabo me beda. Ye da nyina na yebusa. Adwuma no so akoti sei o ekoka ma fa me ko wa chinchina twan. Akoti sei ma me. Edu so mfa anko no se sei. Okay. 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 Ibia so ba na ho sa na nane de say dem ye boy say normal. Okay, young boy. Hospital no onye video call na me hu akura no papa na me no nkasa na so mfa akura no kura contact no na me mfra akura na me musa ne nse no o si video wo ba ntin me twen na fi dem samba be friend video call be na musa na akura ne papa we o si amenya ko na musa teachers wo nya Sompa FM baba be na na ka se be na promise and this can be am family you na me scan me man kwa ko video me chere me so no enya manfo adoyo omode yam na msa ne msisa ba ko so ko ye treatment because me na me so yo bia ne dita fa beti ne na bob ne dia ye because me say ma me na me ne pot na da ko pa ma me ne kasa na no se da sabo yo ya fraud boy nti hwe ye na one na nkasa bia me ko ma me ne ko tu me fo ne ho ansu anti onya flash boy me fi ma na msa ko nti march na msa ba ne chebe na first month na ka hesa me na fe the fish pond de bi no fan pon ko chire ko ya samri ko anka mutu bi anka ntem ya no kan se minya botre no de ko na se minya botre da be ne china no de me ko de me ko ma je me ko mo na ye se de be ba ma fa ye funu no kan se sa dudu onyim opimfo na to sa no be manasem o kan no
kan say am ko yin say no na say e dey fear dey yin say no tena so ma mi scan fan treasure and dey tena ma mi pe ni bo fi ho no na mko bo na man yes say boy na dey 150 million see ya fish pond na fish pond so mi hu ye ma dana so fan kon ko che on pe so do ba ko che ma mi pe ni no e friend e so on bra ma mi no busa no say no kre na scan me man fa man ready cash na mi say man fa man ready cash kura na say scan me dia amount no ka ten say me dem o ka ten say scan so the man me dia am ni tembete na ka so o dia fam bo ni ti me wo akura man ni ya se kura wo ni papa so no dia on fam scan man na dia me friend ni ma na me busa me friend no mo ba ne bra ni Sompa ya no better na sam so ne busa am say ne menyem na say na yo no ana say yo no so yo no anya say ne dia yo no no dia no ka say ameme so mi say mi sika ba be de nche no say no busa say say no say 35 million now this can get 35 million and 150 million church no friend me say me brain and the point say no busa say I didn't tell me catch me busa for say 35 million say I na busa for the fat one and I say e pra me kan no problem nti ya me busa for me catch me say me kan bibia no say ma me kan ten bia nti mo na me nsu di be wu ya oh me ma me nsu di be wu ma che no nti ko ayi no e pro nse mo stand for do mu wu ya na esu no me so ma yi enche ni ko ayi no nti ko ayi no pro ka sen ko be be ayi na be na ko ba be hu na busa for na ko di yi atu yi nso ayi no dru ye no amba oh Sompa FM na mzana no betna ya ntino 16 June no ka tem so ni ma me yare serious there was one kono hwe na ba so ma me de di no ba ko pe me ntimi nsu kwan se me ko to wet ma ko no ba ko hwe ma nto ko kra me bobo ne no ma de she bag m o ko kra no wa ko kra wa fa main door of a way o hwi fa wo na ko no ka tem say fear of no be abusan so wa here am en kan me bi am fan chiro so anti me hwe na nim ba 1 week na wo men zamre na wo ni fie ho na mo ni fie ho okay eno ya abusan fie na o han okay na ga ebi nso wo fie ho no na ga ebi so de bi a ofre fe ne number na sana nti sa ga no so mi yi ne number edi fo na phone so the last bi na me friend number nti me friend number nya me line up the friend no ni panic asset to ni panic asset no so me Constance ni ana no so Constance no ye me girlfriend nka bibi ana na den be kate ko no to be kate ko no ga so no ba na o na msi anti se na de meju ni nyina na e no ko na be friend ko na ka chen se to ba nche na wo ko na utimi hwe na mi ni utimi dada me so ko ma me je wo ko 10 pesos kura wa ma mo ko ne se da de hunya 3 million utimi first ka no de ko no si an nya no kura no ne ma me nche na mi so ne ma me nche dia on fa fo no ma ne ma me na me ne ma me en kasa na se me ne ma me nya video ko afi do ya me ne wo china na ne ma me ya re no ayi serious nche me to ana obi dum fu obi ma me ne ma me mo ko direction me ko na me ko na me nikas ka fi wura no na ye ma do fi wura ndi yankopon enshira no pa fi wura no na ye ma do no ma me 200 cedis na ga ebi nsu ofi ho no na me stre no kan no na ye kwa put ya no ko ayi ko ni Sompa chira san ni ko hu ne ma me nti yakwa ne ma mo ne de picture no ko che ne busa se wonim sa boy we no sa ye ne ba ne fa no direct ganyo na se no no so abakotoku o se ye fra no Ryan Abdulrazak no so kwa no mu ya before ye fra no Ryan janam kan se ba ne sa so doctor o le bu no se ne ba no bona ne ba no pro wi school classes na m sister no se nto ye no be fra akura ma me kan okre ko ani ma nto ye na ne ma me be friend se bi bi aba so ne no sa on no obi anyo na me ba ne nchen di mo America na me ba ka chen ne se me na me ko try scan den so na scan den so ya 1 month nti
akora na ọka kyerɛ obusuafoɔ sɛ ɔno ane ba no firi maame deɛ ɔse ɛnyɛ ne ba okay nti ɔyɛ anwonani yo sɛ mo wudua deɛ sɛ ni mu antimi wa yɛkete wo nto na last time me ko do na busuafo no buafu because na busuafo mo se last year no the gauge ba o nti no mo nim se bia nti me ko na nko mo ba be pa me pro nto me hwɛ me nim no mo se da bi onya sa o ba ni ni nti me ko do na mo se wa dia sentiment da ho no ade a chia no ma ko na ne ma me ma no so mo yɛ sɛ me nti me ko ai no kura no bia so on jimintum age ni sister ba ko de na chiri ba ne boy o ka so ewia se de ba de yempo to no pa na ji mitum eze maame no kura anyi wandu o maame ne do oje ma wa tu maame ne do oje ma wa tu o ya de pan ntime du ye no na sister na de ache ye no na sister no friend ni sister ba ko so no ne kasa ya se osoro mo nyinyensa no to no so obi de ne nyensa de afri ba bia ba o mu nua ne se enye ne omodia de ntina chinchina enchi o mo pese o mo nyinyensa no to maame ne so wo de anya hwe sa me wu wi a o me kwa ye din no mo se yo nti ade ache nti me da ho no ade ache na mdware no mo se boy no hwe me dia me nko na me nko sesa me no ma na me mra metono mo nche na mo se yo ma nti me ko ye no na me ma me nwa ba ko kekus no so me mra na me mra metono ne nche nti se mnya 8 months ya na makoma me nche akwa se sa tan so na ye dan na tam aso na fie wura no so so oje na boy no so adwani agya de bia me friend kura kan so maka banku kura wi o ma miska kura na me fanya fro yo be kan se wi me ba me send o ska me gina mo ba mo no obehwe na ni ma na de achi because o dwane yesu nyina ska o de asane mi aye 80 cedis 2 months in year o ko system ska o de asane mi na 80 cedis na ejame ma me nua no send me 5 million na ejame de faka na mdi ko kekos ntimdi ko kekos no na ni sister ba ko kan so se me ho kire mi a e ya me mfrɛ no na me sirio te na me ba be ko hospital nti sala na Wednesday na me ka che ma me so Friday me ko hospital no ma me so sala ma me so no kura woni school because ono kura fe no ko akopɛ adwuma ye na ne ba no so ka che me se me pe bia ne ba ge no ka me se me pe bia me fancy ne ma me no so se me di sin ma me so ana ma me be bo mama ne nti no me cancer na me say bia ma no bo ne bagay na mani nti be boy no so me bo na mani say Friday me ko hospital no so sibio nti be do Friday no na mfra boy no so me ba be ko hospital was ya me ba me kura me pie nti me kwa ko send this cam me si me ko gina hospital mu ofra boy an send this cam am fa ma me afa de me kon so no me ma me nua no o ma me 200 cedis afa de me so scan ni na akwa akosa na eja me be frɛ boy na boy no so afiem na me be frɛ ni sister na me say sister mpa cho me stra ma ba hospital me ho a kyerɛ me na du o ma twra ma me 100 cedis te me stra na o ma me scan o sa de ntina me ba hospital no pa me ni kan frɛ na me so o na de me nim sɛ ma yɛ mfom so o na me wa me nua no so ma me 200 cedis ntina me nim sɛ be so enu ntia no kan so se menye ska o baby a menje nti se meji a ade a chi o be send dia ma me se me kofia na me sirio nti me kra menye baby en jiska na be nti men so me ma one nurse ne bi kasa se be o be confirm hu se me ba hospital na nya tro na me de one midwife ba ko kasa ti ade a chi Saturday no me kofia no na o ka tia me sian na ade nti na me yesa ade nti na me man ko hospital me sem ko hospital am so me ko hospital me wife no ni nua ba nam so me ko hospital me ntimi ma me dada no sem an ko hospital na hospital am ko no se sa dia okay no se ka kro pa ko send this kana te me kura wan send this kana ma me so ma musa na ntimi to Wednesday na ma me be friends a ne ba ne se me ma ya di bia ma na ye ne pa nam se ne ba ba me bo nam ne se ne ba ba ma no se ne ba ga ne se an me man ko hospital na me ba be di trust ma ko hospital na me say oh man se man ko hospital me ti ma me di trust because me to an me nya problem for
na sa 100 Ghana no so ni sa 100 Ghana no so ntimi nya bibia te me bufi na mkoka kire me ma menua na me ma menua no frɛ o no okeka na adwene kire o na me ma menua se fi na kro ma me frɛ o bi sa me mpo na se so o mo de kro no de to me so de na me nya nko mo kra nchen kra nko wu biom no muti mo de pa se even kra no se nka me di tro kra na Henderson is covered. So by a chair, so did it. Some is from Monchepran, 10 pesos. As he says, is here into union. I could say, is any answer or mammy? Of course, you can amount. 150 million from my dear man. Okay. No, the one sharp, okay. Yate. Producers here call Mummy when you see a brand on Nafi and so. Katabisa zikuna dia ni mu pata kwa kumina bia bia boko dia already adu bia boko kwa the do ba dia ase ababa ni case say na akosi yo kwa ku MZ tisate ni all kan pepe ode ba ya blantia na odi ni dwuma ne de ofre no ne phone no enko okay enti ababa akwa woni ne tie se ne yiro se ne mpeno on na mnya number ti me frɛ no e ka kire no anu se men kasem konche na mso kaminya ba woni ani ndi nkomo an kan pepe so ho ma me ni nkomo mi bo ablant ababa na wamfa na amagboy na mamne boy na ankasa ti akire ana so na mare be test me se me twa na ba me tra wa wamfa na ba na test me ana mi nya ablant ne maame e number na me frɛ maame ne tutu anim se abatan de to da ye mane kwa ni o mati azo ko fa ba na se hwe kwan be fa so a asundue e beba ti ampa me de maane bo maame ne maame ne jitum se e no kore se ne ababa yi e kan no wo ho na ababa de ne picture ablant ne picture bae obeti na ne ba no ni bari nyina chi nyina na ni nsan esan eka ho okay sabi nya ne ba nkwa na ebe ma wo kromo ana mantem ho ti once ababa ne de ne picture aka ho aba ne de e kire se ampa ne baba be ma na akwa baba no e ho nti nyi nsan no wasom anka baba yi emetena ne nchen na yenhwe ma ne enwo na owu wi a asem bia wo akira na nka yedi kan sika no so owu wi a kwan be fa so bi am sika be ma ne bia no kombe pe na wo de sika no ama no eno na baba yi maame misa na baba yi maame kasa na waka chem se maame no ni nuamo no enye no kwafo because send them titi baba yi kura begin kura kire se baba yi kokko wo ho a ni ade a de asundue obe fi no nti ka ono ko ade a anka mo de nko fa baba ni sika no mum e ma no na nka nyinse ne de nka wono enhwe na ade eno na msa afle maame ni bi ne maame ni tutu nkomo na maame ni se scan de okaso benye scan ma omo sene ye kan so benye scan bu ma mo na entro because on kwa no ya lo buguo ababa ne oba ya we se no buguo na anu ye na nyame na dum a wadima so le wotiti so kakra but ye nko ye baten yi de nko be pekwan bia se nko ababa ebe wo ne nchen a ba hwe no ama kama na so furu fi a se bosia kan ko akopeno de ma ababa ni ne busua na nko apeno de ma mu ubusa me Lumba sana asem no etie na ne ode be hwe mu kakra ko betena ha ogidi so ode be hwe no o ne ma me won fan sende no asem no eno no wasi so o mo nchen de a ene ye de ombidi kura no asabi o me pe na o ma ne bi edi ti ubusa me sana asem no akwa koduro aha Sompa Asem Mpe Nipa se de edi adwuma no producers modern mo ma bon ko me ko ma me nchia menu aba bi eye afiase wa friend Eliza o bo shan na mo fa se yedu fie yedu apeni gifti on so e boutique e wo bo shan guest school na program line de hia won production line no de atiefo so ne Lumba e kana host kana ye da wase ye ko no ye wo ha wo amane wo nkonanda se bibi etete na ojo ho achinyina o solution pa dia fabula Sompa Asem Mpe Nipa awu na wo hwe kokosachi ana se nkwanta bisa wo be hu ye na ansana baba number betuma friend ya obenya asu ni atwetwe nkomo no number no ana mde tu edua no 0509 43 84 0509 43 84 0244 80 14 26 0244 80 14 26 kwanta akame ina kwanta so jeweli ya mi you na antuma sira de bia de beko zero you yezi anu twa so na ya kama pa
ababa na asem na are kwaku fa bi twum na fa ye mfiri so na kwaku atia fonte won se utia baba wa se ofin fa na bae takura dio se okay no na ya na ye kan de bia se wa ho o su tie pa o takura de na waje ye di no aba se obi ba sa na ya na ahomte na rume bia ka se futu se ma na ye tuni ya muntie kakra sika o suma kwa woni akire de ya na mu wonsam wani na hotama wani da wa afi hu se mami sika bi na munya ya ka se da bi min sandu sika satam na ohun akodim dadadada adwen na mantam abante no woni madwuma na dwuma wa sua no no woni ba bia onko ba bia onye fish pond bia na obo hu se wo mre nti o jisika ne ntenten na so trust no because you say one ne be bobra and the kwan fa so kwa mu hu asabe o do ho ka no ko hotel wa na ko tua ka ne ho pere ho wo kwan bi so dunu me bia ne ane ka nyina e mema dunu me bia mo amutieri mo amhwe yen ampa be ma bo akwan mo asabe o eden ya oba be ware ogmi share bi da o share bi da so wa na obre me ga me miska so me van godro de ya se skal ga me mpene jinji makwan ebi wo busanya ho ebi obusanya ho sana zakura emani wukura sana tie nti tama baba wa brantie ba wa kwam na me social media wade no edrum me bi wade won ne tebro no so kwa ni suma akwa na eno kwa ne da asai na wo bi a social edrum me bi a wade no monto mo bokaka e wo kwa bi so because wo ba kwa wade bi se de na wo ba kwa fa amro ba de ana no ma bi se de won ne ba wi sakura ko se papa ipe asama ba fie so tiase nti edrum me bi ho na bema obefa na sa no ma di ehu ni di e kan wasem di a e na odu suja kran ke yo because he kwa ofa so akoda ya chine ye mukom abo sika no wo de dakope mamise wajisika ni nyina so enti ye de ka kire maame no se ya na ye de bono kokko the pictures wa ha ne mo maame ne kan sa se maame no wan oyo batampa ne kwa bi so no ya na betrana wo no ya na mo fa ne easy chance o na go say simple ono so ma meti ase sebe yeso obi bebo ama sebe waja na de ene wa ntese wa waja ne tini ma meti ase it is mo bibi pa bia mo betimi de abo baba wo ya bibi shekotokum wo se matra me ma me ho because wa hu no ma ba kwa na mi wo we ma kwada no boy no sebe yentimi nka na sam e wo fie ho sa ba we akwatra fie ope oba fie wa ahwe kwa den sa kokeka no na ne sika ne ya kwa akwhye ano no eti wo se ne ma me se ekwan bi ofa so ana so hu ye no o ma ne ba ne ntrafio emom mu won hwe bi a se bebre nya ba fo se ese se ba ma ne fie nkwa na e de otena ne ye hwe no to nzu betumate emom sika ne de e da ne ba bi na nyinza ne da ne ba bi e da brantie no wo se friend say wa ganyo ganyo oni madwuma na oyaza sa na meka no oye kromfo eno ba ababa wabo na bra ni so na onye dipa bi a oha adwen wo so nyinsen no eche wo se koyi eche wo se da bi wo de emia yebusa na wo se emia oni madwuma no ba ye besre yemfa obi hu atwa ne hweso di mia yeku yemfa ye nwa ban hu asem sa social media sa wade awa bi hu social media yenwe ni ye na Ghana ni pabone fo do so chen ni papa yenya very careful emom abusuafo ni tie ni a obi nkoka nkire wo mo abayewa ni sika ne ebeje de ama no wamfa ma ondo ono so kuro bi wa kuro bi so to aso tietietia kwa kunyame nhira me de kakra bi a me de twa so na ya sore so ye bre na ye bre ne se o ya be ma na o si so ade enye bi da se oba onim so ono ahye ne yafu na wo mpese obehe o ma wonni bi mpo agitum ne fa o kasa de ne ntena eno ma na hoden mo otim ko wo asomdiem na se oba yi be fa adwengirim abra onim se wa na ofiri sa ayi a onimu na de ofiri se wonni bi nto ayusu adene udidi men kura eto se na akoda ebe de obi yam 9 months wo be ma na udidi men a eto se akoda ebe de obi na yam 9 months ebiem uja wo nan na ye na emu odin ni bia eya na eto se so obi ko wo afa na se fa we ye badwin ba ade na sua ade hunu se so mo obi ko sa ya onimu awurade mva njewo be ma ye sa won tanye ye awurade asem se babenyini ye awurade ajapade ye furumu aba ye akatua nti onipa bia se wo bia woni bia se awurade de ba ne chewo na so ma o ma kwan a obefa so abetima hwe abofra no ba wo do je pe no wo so ye kowini o mo sika woni obi de hwe no nti be bobra ne sa onsa nso sika mu ye nya agimimi ye ni na ho obi ba kama se no wanyem na nka wa hia ba ya watima tem sika se mfa start business kenya obere so na ate
Sa no hwe so ye business aka se scan na ehwe one oba nyina tika oka prenim no wa hia office wa bu ni kwase ya wokọ na wo de like ganyo nwa akogina ba bi se ye mfra wo sa kuko wanim ka hye kodu mesire sum bi se ema bi ntu abrabo mu da na wo de mpasa mpanka ye tena so bi onam de me no me ba wo so a ena be hunu ne be tu wo kuruma so wo fira nwona metro se wo anwona unsu ana de da anwona no gra me wo fa ase ne wo mo unsu ana wa honhom na wo anwona wo no me wo fa ase ni mpo ne wo mo ntu de nam na gi misa na me na be so na me nyabote ne me honhom ne kasa me wo fa ase fo nyina ma mo hunu se gimi na wo gimi na ba hunu se yes bibi wo wi ase kwa so ya se ntu osi aba ye kwa nim last 2 goals pe ne ngo me hu so obi ani mo ba no hwe na ya na ye me kra ya ba o dis da so pampane de o kra ni je ye die say na obedie oba wanyam say na obedie wonyane dokuru bi wonyane stew bi wonyane mu bi a wawie miawani ato mu roba wakuzi oto anwa manintos nya de onyane stew obetuma ye stew she fridge 3 days 4 days no odi na de e de e kan kwa na moma ne ma ye hunza no oba afafuma ko gina hospital ni ye twinska umva ma ongoso okwa no nza amra bra wo ba ne da ne yem asiate za aboa ye nkwa obi amaso ye de besi kura sida worship centers of Benin Urade Nyankopon hira no wodi foi nyame di foi bishop yi won ne ba be take over pa eno mo mpa yo mo bo nyina mesere gu ganyo tiri so ganyo be bere pa so wansu nyansa obebere pa ewe Yesu dinim ewe sida worship centers of Benin dinim sida worship center ebua kwa kofodua bishop abesech kwapon general overseer no nyame ni pe betnase ye gene tata sa no betnase na jana so enema modua de eza na ba na boze ne honhom ne wosoro pa bibodua na ya no mpendine no ma modua din wa ha endi sof panyini ba obagina dwana ne ma akotote it because of video ne to attend sof panyin nyame pe chena social media nsema akoso nyina wo pe bia kan timi kan wo fa me betnase amede bebraw ya de dwumadie ne besia ya kramo bye Asem Mpe Nipa dwumadie no